Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada at tuwing arutin na sumangbay. Di programa nga napauluan, kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parigot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin nyo nga Yongyong Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangtedbiag ti maysa nga pakasaritaan. Problem of the day manipod kini Echo iti Lawag City. Echo Jericho nga tatnagan na. Padaanan tayo dito mga kasin anya nga ti problema ni Echo. Ni Echo nga maysa nga ubing pa estudyante sa Belaeng. Inte nga ro din amwen ti linaon ti surat dati problem sender ita nga malem nga ni Echo iti Lawag City. Kastuman ti linaon ti surat na. Dear Kasinyo, sakbay man ngayon nag-isalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Idanon ko man to'y nabara akablao ko kada kayong agserserbi di Tanemars Studio. Kastamit tayo nakablawak di kiti padak na dumdumngig ka nagbibuya idedeti nga programam. May sakmet kadagiti naruay nga agbibuya ken mang subsubaybay kadagiti letter reading program show iti Facebook. Ket umanay launay nga liwliwa no pay adu dagiti mangibaga nga ape kanu nga hilig ko ti agbibuya ti kakastag dingdingig ti drama. Idinto nga dagiti kasadarak dagiti padak nga estudyante iti kolehiyo ket sabali ti hilig da. Ngayon makaliwliw ang amin kasin yung ken pudno nga ado dagiti mapidot nga adal kadagiti naduma-duma nga pakasaritaan ngayon kay kikan biyag. Ken may sapay dito kinahilig ko nga agbuya kadagiti programa yo ti pangkankansyawan kanyak ni manong ko nga Mikel. Nasinged kami nga agkabsat kini Manong Mikel. Ang madadagiti saan mi nga pagpadaan. Adadagiti pagdumaan mi. Taisuna, imala kaday di papa mi. Idinto nga siya, imala kano kini mama. Noan niya dahi nga dakkel nga nagdumaan mi nga agkabsat. Dahi dati nag-inutin nga binsa-binsaen ken no kasano. Nga na addaanak. Iti parikot, gapo iti dayta nga pagsupadian mi gagkapsat. Irugik man nga rod ti kastoy kasinyong Hi Angel. Oh, si Kagayam Echo. Agawid ka din? Nalpas ka din ti klasem? When? Nalpasen ti last subject ko. Ang imadapi lang amin lakad mi iti classmate ko. Ha? Apay? Awan. Ti amo kita yun, ibagam nga itulod na. Ay, kwa? Kababayin mo itulod ka, awan mo tilugan ko. Nakababayin mo no, ag-tricycle talaeng. Awan mo tinakababain. Oh, inakarutan kit ururayanak ni classmate ko. Sige. Angin, Angel, mabid laeng. Oh, anya ka di pa itibagam, Echo. Ala ibagamon, kit ni agur-uri ti classmate ko kanya kon. Sige. Itortured ko ng ibaga. Angel, mabalin ka diti agarim ken ka. Ha? Echo? Ngamin kita agayatakin ka, Angel. Awan mo't kiti didakas na. Tawan mo't ti boyfriend ko.
Awan mo ti girlfriend ko. No kasta, umanugot ka nga agari making ka. Ket si kalata. Asin no ako mga manglaped king ka nga agarim kanya. Angim, istrikto dagiti naganak kanyak. Ha? Ati kahit ko sawen, numan gandat mo ti agarim kanyak eko. Nasken nga umay nakpasyarin iti balay mi. Tapno numat mapaniknikak nga napudno ti panggep mo kanya. Diyak ngamin kayat nagpapaarimak dito school campus laeng. Bueno, sa dinula taditan. Kayat ko, sincero nga agarim kanyak ti maysa nga lalaki. Kati kayat ko, umay nakpasyarin iti balay ni. Okay ka dilaeng kadagiti darakkel mo? Okay lang katakwada. Taadak mo tin iti umno nga edad ko. Sige. Umayag tong nagpasyar iti balayo. Uri taamok mo tin ti balayo. Okay. Namnamain ka nga rod. Eko. Sige. Agyaman Angel. Ay, di bagta dimtingkan manong. Oh. Itay ka pa lang aming urayan. Apay urayan na, ading ko. Kuha manong. Dako mamalang dawating ka paburking ka. Anya ka di dayjay. Ibaga ma. Mabalin ka di nga buludek manin dayta motor mo. Ha? Apa, kitrabihin, napapalam ko ma. Adalay nakpasyarin manong. Pasyarin? Babae. Uwin manong. Nobyam ka di daytan. Saan pa'y manong? Inakpelagarin kong kuwana. Ay, apo ay. Nagkapsot ka nga minin ading ko. Apay nasken nga sikat agarim iti babae. Ha? Rumbing na laing nga siya nga lalaki ti agarim iti babae manong. Dahil tatla ulit, didakkel nga dumaan ta ading ko. Mom eko. Shucks, saan ko nga arman ti babae? Ti babae ti agarim kanya. Ha? Sabali ka manong, sabali ak mo. Apay ko anya ko nagdumaan ta katagkabsat ta. Manong nak, ading ka. Ala, tikit di baga makit kapoy ka. Apay, nakapsot ka siguro diskarte, ading ko. Saan mo't manong? Tikit nagpaiswan na. Panagrik na kat, adamat marikrik na nga. Kahit ko sawan, kahit nakmat dati babae nga, panggap ko nga arman. Iso nga ala na manong, bulutik ti motor mo, uri ta gasolina akmat. Sige. Uri ta saan kon nga mausar. Tagap-gapok laeng mat nga napan nag-chicks. Anya nga napan nag-chicks manong. Kat na ba anak ba nag-chicks na? Apay, awan ka diti steady nga nobyam, manong Mikel? Apo. Apo, alaan mo't nga da steady nga nobyak ading ko. Dito nga nakagangganas ti agbyag nga baro. Paigalo takit din may sa babae dito nakadadot babae dito nga graum kanya. Apay, dito nga kinataer mo ading ko. Di mo ko mausarin, tapno ti babae mismo ti umasidig king kakas kanyak. Di naklatultuladen. Anyaman deta isursurum ka deta ading mon, Mikel. Mama. Ay, ma, rumarak. Adala mapan ko pa siya rin nga balasang. Kaya bang bagbagaman ni ading ko, mama. Isukid din nga nakatataer ti agarim iti babae. Katrumbing na laing Ay, saan mo man nga ipadpada ti bagim kada takapsat mo Saan mo isursuro iti madi? Anya nga madimot nga ibagbagam mama. When amok, imala ka kaday di amam, nga babaero, chick boy. Ay. Sige, ingka nga ruden, eko, agan anad ka When mama, saan mo nga patpatsin deti manong mo? Saan mo nga dingdinggan nagati bagbagana? Saan mo nga tultuladen, ti kina-chick boy na, ti kinahilig na, iti na dumaduma nga babae. Iso nga awan ti steady nga girlfriend na. Awan peti niyam amuna kanya. Kasapay ko maasi ka eko. Ket seryoso ka kadagita babae. Ket no adan to man nobyam, nasken ngayam amom to kanya. Ken nasken nga balin ka nga napudno ken kuana. Anyamot ti sursuro mon mama. Nakagwap-gwapo ni eko.
Sakit pa igalot ti may sa babae. Tagtan na ka man. Inka man, ijay, Miguel, tila di sursurum kini ading mo. Alan, eko, inkan. Ala, kasapi ko maa, tasong bata na kaadagos, deta armam nga babae. Sige mama, inakaro din. Manong, thank you. Thank you ka di pa nang ipabulot mo ti motor mo. Anya? Ulitin man din bagang, Angel? Pasensya ka na kung sa anak pa ngamin nga nakasagana nga maki-boyfriend. Ha? Ay... Di kami nimbagam la itay, i-eskwela tayo nga. Umanugot ka nga agpasyaraking ka. Nga agari making ka. No laki di umay kapasyarin na mismo dito balayo. Itay day jay. Angim nagbaliw ti panunot ko. Mabalin ka di nga maamuan no. Ape nga nagbaliw. Ape kilaat nga nagbaliw ti panunot mo. Pasensya kan, Eko. Oh, saan ka ko mga mag-upay? Mas daawak lang amin no. Apay nga kilaat nga nagbaliw ti pangiding mo. Imayak pa'y dito Imay ka pinasyar. Takayat ko nga paniknikan nga napudno ti gandat ko nga. Agarem king ka. Gaputada marikrik na kapanagayat king ka, Angel. Nabayagin. Ngim itaklain nga may yabkas ti marikrik na. Sakit paayan na. Makonsensya ak pagindi ngim. Pagpasensyaan na kuman. Ngim, amuna ka ngamin ti kasinsin ko. Ha? Actually, saan nga si ka mismo ti amuna? Anya nga rod? Amuna ni Manong mo. Ha? Ni Manong Mikel? When? Ti kinagpaiswan na, ex na ni Manong mo. Ex ti kasinsin ko, ti kabsat mo. Gaputa, ex ti kasinsin mo ni Manong ko. Iso ka di nga saan nagbali ti panunot mo nga. Palubusan na ngagarim ken ka. Pasensya kan ken uray siya. Malasin ko dita motor ngayon usar mo. Ha? Taday tati ususarin da Manong mo idi ken ti kasinsin ko no ag-date da. Ngem, segun ken ti kasinsin ko. Playboy ka no ni Manong mo. Anya ko mati connection na iti panagarim ko ken ka, Angel. Ngamin ko nada, no kano playboy ti kabsat. Playboy mat isuna. Playboy ka mat. Anya? Maawatan na ko Eko. Ngamin ko nasakit unay iti kasinsin ko iti naramit ti kabsat mo ken kuana. Agasem. Pinagsusukot na gayam ida. Saan lang is isuna ti nobya na idi. Saan lang is isuna ti ilublubbon na iti motor na idi. Dahita nga mismo ang motor nga inusar mo ita. Kit kagura na klakit diti kasinsin ko. No palubusan ka nga garim kanyat. Ha? Ay. No kasta. Awan tinamnama. I'm sorry. Ngem, agan an nadaklaeng. Tama nga, no agpada kayo, itikabsat mo. Ha? Isaan? Kunamlaing data. Angim, kastamat siguro ti imbaga ti Manong mo iti kasinsin ko. Iso nga, saan nga dayo, nga kastantumot ti aramidim kanya, Eko. Anya? Oh, ada kagaya men, Eko, Barok. Uwen mama. Oh, apekas na tila nga maading ko. Ha? Uwen nga paiso, Eko. Api nga kasla nalpay ti abagam nga si Mangpet. Di mo ka na rin, ading ko. Nga pinaay na ka ti babae nga ararman. Agtan na ka man si Kamikil. Kantsawa man ta ading mon. Anya ka di ti problema, Eko. Awan ma. Anya nga awan. Saan nga kasta tilangam no awan ti problema? Pudno ka di timbaga ni Manong mo nga Mikel? Ha? Nga pinaay na ka ti babae nga napan mo pinasyar? Napan mo inarem?
Saan ko kaya tapagsaritanin na, mama? Nukasta, pudno nga binasted na ka, di ba bahay nga armem, eko, ading ko. Agtala ka man, Mikael. Ay, Mikael deta ka manen. Mikael, ay, eko ko na kuma, Barok. Ipudnom ko makanyak, no niya ti problema. Baring matulungan ka. Diyak maawatan ni Angel, mama. Oh, api ni Angel. Kailaat mo't nga imbaganan nga. Awan ka no tinamnamak kin kwa na. Oh, taapay mat. Nataer ka mat, Barok. Nasingpet ka mat. Ken saan ka kas ni manong mo nga Mikael nga loko-loko. Apay, anyaga po. Iparit ka didigati na naganak ken kwa na? Saan mo't kiti, mama? Anya nga ron nga po. Basta, mama. Saan kulatan nga ibagbaga? Kanyak na tayo-dayayin. Anya? Ibagam kumaeko. Basta, mama. Maamuan yung dolatan. Nakitisilid kon. Kat aginan na akon. No kasta, Chloe. Palubusan na nga garim ken ka. Okay lang, eko. Nabayag ko nga inurayin nga anya. Nga agbalin kang available. Ngamin, nabayag nga kursonata kan. Ngam italaeng nga single ka. Ay, uwen. Adan dualawas nga nagsina kami kaday tisigod nga boyfriend ko. Kasano? Babaero met ngamin. Kagurak met nga ti babaero. Ket sika, baka babaero ka Ay, saan? Sa anak nga babaero. Di ka nagpaison na. Awan pa tinagbalin nga nobya. Anya? Kolehiyo kan? Ang saan ka pa nga nagkanobya? Eko? Saan pa, Chloe? Di ka nagpaison na. Mabainak pa kiting agarin. Intortured ko laeng. Sige. Total. Ag-friends tan iti Facebook. Adamaten ti number ko. Nakasave matin iti cellphone mo. I-text naklatan. Weno tawagan nak. Weno i-chat nak iti messenger. Agyaman nak no kasta, Chloe. Ken may isa. Naskin nga may nakpasyarin iti balay mi. Okay. Awan ti problema. Sige. Namnamain ka nga rod kaano ka diti yung planom nga umay magpasyar kanyak? Urain to nung rabi mismo, Chloe. Anya ka diti kayat mo? Tasagutan ka. Kayat mo ka diti sabong, chocolate, weno makan. Conforme latan, eko. Sa anak ba't kiti nga napili? Basta tinasisita, umay nakpasyarin iti balay mi. Tap na no, makitak mo't nga seryoso ka nga agarim kanyak. Kaniyam amukan to kini mamang ko. Takayat ni mamang ko, dagiti agbalin nga boyfriend ko, mamam muna nga umuna, kilatisen na. Sige, awan ti problema kanyak. Umayak to nga rito na rabi, Chloe. Imbag ta dimting kan manong. Apay manayon, eko. Itali ka pala orayan manong Mikael. Gut apay, di mo kunain nga buludin man ti motor kon, tadaman pa siya rin nga babain. Kastangag paiso manong. Daman nga min armen kon. Was daawag king kaading ko. Nakagubgwapo ka, sikat ti agar-arem. Di naklatultuladen, kunak tumanen. Kaslayta. Gapgapok manen kaday ti may nga chicks ko. Anya man dayta pagsarsaritaan yon, nangig ko man dayta chicks kay bagbagamon, Mikael. Mama. Ay ni kano eko, adda kano man mapanapasyarin nga balasa nga. Pudno ka di dayta eko? Uwan, mama. Iso nga bulbulo ti motor ni Manong Mikael mati motor ko. Alala, sige. Neti ti tulbek. Agyaman ak Manong. Ang milalayng mumutin di na uding inarem mo, binasted na kaadagos. Dita ka manen, kansyawa man ta ading mon. Kunak mo't nga mingking ka,
Saan ka unay agserseryoso at babae? Tuladan na. Nagtala ka man. Inka pa ni Jay Miguel. Tila day sursurong kiniading mo. Oy, sa amoy padpada ni Eko ken ka ah. No si ka imala ka kaday di amam, sa amoy ipada ni Eko. Tani Eko imala kanya. Alain ka dyan. Hindi mama nga talaga. Panawang kay malangin. Oh anak ko. Agan-anad ka ah. Sabali ka dito nga babae. Sabali manen mama. Saan ko nga impilit ti bagay kaday jay muna ni Angel. Di na saya to kasta. Ipakita nga seryoso ka anak ko. Amog, nga dantolat ti babae nga dumting nga mangayatkin ka. Nga iyam amum to kanyak bilang nobyam. Aglalo ket nakatataer ka. Ken saan mo nga tultuladen ni manong mo nga Mikel. Ta isuna, imala ka day di amam, nga babaero. Saan to pulos mama? Inakaro din mama. Ket agur-uray ni Chloe kanyak. Namnamain nak idibalay da ita. Sige anak, ingat. Nukasta? Manong mo ni Mikel, kunam? Uwen tita. Ape ka di mama. Amamom ka din ni manong ni Eko? Amamok unay. Amamok unay, Chloe. Ada ka di problema, tita? Awan siguro, Eko. Chloe, mabalin ka din agsarita tanga dua. Datalaeng. Umay ka dito Ta-intelligenti kusina. Ha? Sige ma. Eko. Mabit lang ibati da ka dito Adala ka no ibaga ni mama kanyak. Sige, okay lang, Chloe. Agureak dito Anya nga tati pagsaritaan ta. Kinapi kasla. Kailahat nga nagbaliw tilangan ni tita nga mama ni Chloe itay imbagak nga manong ko ni Mikel. Amo na nga ta ni manong? Diyos ko. Anya nga tayo at pagsaritaan na. Deta. Agsublin ni Chloe dito Ang imsaan na kadwa ni mama na. Pasensya kan ano pinaguray ka. Eko. Awan ti anyaman na, Chloe. Saan ka kading agtugaw? Diyak amo no kasanok nga ibagaking ka. Eko. Ngem, nagbaliw ngamin ti panunot ko. Ha? Anya ti kahit mo kasawin? Chloe. Saan nga kayat ni mama nga agpaaremak? Anya? Di mo't kunam nga okay laki ni mamang mo basta mamam muna ti agarim ken ka. Ken pinalubusan na kamot idi nga naki-boyfriend. When nga kasanok ka di nga ibagaya. Ha? Saan nakakayat para kanya, Eko? Ha? Apay kat awang mo tinararamid ko. Awang 30 minutos ko dito Nabit kami mo't nga nagsasalita kay ni mamam. Wen, ngem saan nga gapuking ka? Ha? Anya nga rod? Amo na launay manong mo. Amo met saan ka di nga? Ubingak pa idinabalo ni mama? Ubingak pa nga naulila iti ama? Wen, naibagam kanya kidin. Ket, ape ka di? Nakarelasyon ni manong mo Mikel ni mama idi. Ha? Imposible Ubing ni manong ko ngem ni mamam. Wen, ngem naadaan ti relasyon idi. Ha? Pati gahim ka edad ni mamam, tutupan ni manong ko? Siguro Sigon kini mamang ko, pinagsangit ka no ni manong mo ni mama. Inayat na ka no ni manong mo. Ngem, balangkantis mo't gayam ni manong mo nga Mikel. Malasin na launay deta motor nga inosar mo, nga binulod mo ken kuana. Iso nga dinamag ng adakos na maamom ni Mikel.
Ekit idinamon na nga manong mo gayam. Ad-adan ti panang disgusto na kingkan, nga agarim kanya. Ano kasta? Di nakayat. Gapu kini manong ko. Uwen, kasi nasakit unay kini mamang ko day di inaramid ni manong mo. Agasim, inayat ni mama iti pudno. Sinagsagutan na kano. Ngem pinagsusukot na gayam ida nga babae. Pinagayayaman na laeng ni mamang ko. Iso nga pasensyakan. Ladingitek eko ngem. Saan na kayat ni mama? Nga agarin ka kanya. Iso nga, mabalin mo ti pumanaw. Mabalin mo ti agawid. Oo, sige. May nakaro din. Chloe, bye. Pahimat nga kasti, mama. Sto na daytan. Pinalubusan ka nga uminom ti arak ng basit laeng Kayat ko lang nga may ruwar mo ti saksakitan tinakim mo. Jak manamo no ape nga kasto tigasat ko, mama. Duwa nga babaen tinang paay kanyak. Di mo kahit nga ibaga kanyak ti rason no apay. Saan ko latang ibagbagan, mama? Ay na, saan ka maawawalan tinamnama, anak ko? Siguro agad saan nga talaga nga isudat na ikarya para king ka. Ken, isudat tinapukawan saan kit di nga sika. Amok no kasanot kinasayaat mo. Amok no kasanot kinasingpet mo. Nagasat to ti babae nga manggusto ken ka. Nagasat to ti babae nga maasawam. Saan ka nga kaski ni manong mo nga Mikel nga. Aging gaita, madipay nagsimpati biyak na no pay nabayagan nga. Nabayagan nga nakaada, lagtab trabahon. Angin kaslawan ti turong ti biyak na. Kaslawan ti kaplano-plano na nga maadaan iti buko da pamilya. Takas tamat. Kung tiltila ad damat na dumadu mga babae ti karelasyon na. Ngam di mo tultulade ni manong mo pang-aasim anak ko. Ikarim kanya. Saan to, mama? Saan to? Nasaya at no kasta. Dahil titla ti bagakeng ka. Amo man ako, plano amin ti Diyos, ti maamin nga mapaspasama kiti biyag tayo. Nakim na amin dagita. Numan, saan da ka nga kayat dagiti inarem mo? Dahil tati kayat ti Apo Diyos. Dahil tati pangedeng na. Taadda iti talaga nga na ikari nga babaya para king ka. Urayam laeng. Dumteng tulat ta. Ket sapi ko ma, tadi kan tumamuma nga aguray. Ket sapi ko ma, tadi kan tumailawan akas kini manong mo, Mikel. Talaga? Patricia? Aklunin na kon? Ay, sa anak nga nasken nga magpasariti balayon. Saanin? Ken may sa istrikto da nagiti dadakkel ko. Adan tugon daway na ngayam amuka takwada. Amom meten, professional dagiti naganak kanyak. Ti kayat dagbalinak matakas katakwada. Ha? Anyo ti kayat mo sawen? Doktor ngamin ken doktora dagiti naganak kanyak. Adda bukod mi nga klinik. Kiti kayat da, ipasnek ko ti panagadal ko tapno na agbalinak tumet amay sa nga doktor. Awan di problema kanyak. Agbalinak nga inspirasyon para ken ka. Ket saan nakagaramit iti banag nga pakadadaelan ti focus mo iti panagbasam. Ken suportaran ka. Agyamanak no kasta, Eko. Agyamanak king ka. Agyamanak ta inaklon mo ti panagayat ko, Patricia. Agyamanak launay. Manong. Ibag tayo simangpit kan. Apa nga nakaragraksa ka ading ko. Ururahin ka nga manong ta. Buludik man dita motor mo.
Ika man nag-ariman. Talaga natangkin ti ulo ma. Awan ka dala-dala mo eko. Ah, apay mo't manong. Kanayon mo nga bulodan ti motor ko nga mapanagpasyar iti balasang. Kanayon ka mo't mapaay. Ala kita, makamuka. Naku, isot kayat mo. Di na kami tuladen. Dayta ka manen, Mikel. Anya man dayta mang mangikon. Ay, ma. Ay, naaya. Papanam ka di eko. Ma, mapan ka no agpasyar manen iti babae, mama. Buludan naman ti motor ko na. Awan ti kadala-dala na. Kanayon lang nga mabaste din. Kanayon pelaay nga kasta. Kunakmot king kuana, nga saan nga isut nasken nga agarem, tanataer mo. Agtala ka man dita, Mikel. Tiladang isursurog kiniading mo. Makamu ka. Alala, dati titulbek. Pudno ka di, eko, ma. Nga, adamanin balasang ararmem. Saan ko lang ararmen, ma? Mang Mikel. Bumuludak ba dati extra nga helmet mo, manong? Ano nun di extra helmet? Kating kamot lag pasyari di balasang. Saan ko nas ka na pasyarenin, manong? Taapay, mate. Inaklon na ko ni Patricia. Ha? Agpaiso, eko? Adan girlfriend mo, barok? Adan, mama. Posible mo ito na. Aman, manong. Girlfriend ko ni Patricia. Ket buludik ti motor mo, saan nga gaputa mapanak agpasyari ti balayda. Ket paparan yung aron. Iso nga masapol ko ti extra nga helmet. Taing kami ag-date ka ni Patricia, manong. Anya? Inka maki-date, eko? Uwen, mama. Agaputa adan nobyak. Sige. Agan anak ko, Ken iyam amum to kanyak, deta nobyam. No. Nagkanubyam at lang ni ading ko, Apay nga madanagan ka? Sakan. Sana ka madanagan, Patricia. Eko. Napaneknek ka kung ti kinapudnom kanyak. Iso nga rin naklon ka. Ti kinagpaiswan na. Sika ti first boyfriend ko. Ha? No kasta? Agpada talaeng. Sika mo ti first girlfriend ko. Nabayag nga crush kan. Ha? Idi pa'y laeng. Angim, sa bali mo ti inararem mo, saan mo ka siya? Sipod pa idi first year tayo, crush ka idin. Ngam di nakmet panpansinin. Ako ang amin, mabayin ang amin idi. Isang araw nga sakla nagarem, kadeti nga fourth year tayon. When angim saan ba't nga siya tinarem mo? Sino day dinarem mo? Ni Angel. Si Maruno ni Chloe. Imbag kiti ata napansin nakmet laeng. Di ka nagpaiswan na. Inturong nak ni Apo Diyos king ka. Patricia. Talaga? When? Siguro, inaramat na laing da Chloe kay di Angel. Tapdo makitak nga talaga, tidalan ko nga mapanking ka. Di ka maawatan. Basta, agyamanak ta inaklon mo ti panagayat ko, Patricia. Agyamanak mitking ka. Agyamanak eko. Ta itinapayag panawen nga, panagraem ko keng ka. Napansin nakmet laeng. Saan lang napansin. No di ka tipatpatig ka unay-unay. Patricia. Mabalin ka di nga agkak dagay di bibig mo. Saan mo nga naskin ngay pakada? Yan tangay at data dituyin. Dito nang iturungam kanyak. Dito nang iturungam ti motor mo. Motor di manong ko day jay. Dito puraw nga motor mo.
Nakigtutak nga ron, iti imbig lang likom dito eh. Nagbakasakaliak lang. Insagsagasak lang ang mga umanugot ka kunak. Ang di mo kumakayat, okay lang kanya. Mabalintamat nga ibabawi ko ma. Ang imadata dito unek ti si Leden. Kaya nasawen, nakaikid din ka kon. Ha? Talaga? Mapantumat lakas ta saan ka di? Ken may isa, nursing student tak, liberated akmet, open-minded ak kadagitaban panag. Nabayagmat nga panpanunote kon nga, anya nga tamat ti riknana ti kasyay. Tikit mo sawen, awan pa'y tipadas mo. Apay si kaadda ka din? Awan pa'y, nga mada idea no kasano. Oray mat siya. Kasti ko na, agad adala kiti nursing. Maad-adal ko dahi nga banag. Ngimjak pa napadasan. Eko. Iso nga patasin ta? Kaya't ko nga mapadasan dahi to eh. Iti lalaki nga ipatpatig ko. Kengka, eko. Nagragsakak launay. Patricia. Siya kundi magikat ti pagananay mo. Siya kundi magikat ti pagananay mo. Wow. Nagpintas nga talaga ti bagin, Patricia. Uri mat si kahe ko. Mabalin ka din nga. Nga agkak dagiti babak ng mansanas mo. Sige. Agparin tumingak. Iti sang manam. Eko. 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 Sige. Kasti ko naking kaitay. Uray na pa'y padas ko, Patricia. Ngay mada ay diyak. Gapot na mabibuyak laeng. Mabibuyak ni amok nga aramiden. Agita ka. Agita ka. Dita ka tre, Patricia. Nakaidakon. Ibabak na iti pantin. Wow. Wow. Naglinis, Patricia. Naglinis ti perlas mo. Okay ka dilahin king ka. Nga anya. Nga ma. Bumatok dito eh. Nagbaitan na giti lupong. Kasti ko naking ka open-minded ha. Ti kakastaaban ba na. Aramidem ta kaya't mga aramiden. Aramidem. Ti amom nga aramiden. Uray no agpadpada talay ng agdadamo. Eko. Nagsayatin no kasta. Kastigayam. Kastigayam ti riknana. Kastigayam ti raman na. Isarek ko man ti dilag. Kasta ti mabuibuyak no ba? Magustuhan na unay. Kasta unay ti aring na. Ibaybayag ko. Gaputa magustuhan na. Ibaybayag ko. Kaya't ko nga maragsakan ni Patricia. Iti damo nga padas mi. Patricia. Ibagamlaeng no isardeng kon. Madlaw ko nga maganasan. Magustuhan. Sige. Pungutik nga tulatan no isardeng mon. Sige. Pungutin na tulatan no kaya't mong isardeng konton.
bumato ka manen. Sige. Eko. 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 Anay ko. Nasakit ka di unay? Medyo. Matik maisarek. Ha? Nailit. Kastigayam no, damo. Uwin, narigat nga talaga ng anusam. Biglaim nga ta. Biglaim, tapno no. Tapno nalisto nga sumarik. Ikasano kan? Amang ano masaktan ka. Okay laing. Ninamnamag daytan. Amok nga nasakit. Itidamo nga padas ti may sa babae. Iso nga, sige lang. Ano sakti sakit na eko? Sige. Daytan, simreken. Sige. Okay lang. Maano sakti-sakit na. Ituloy mo, Eko. Sige. Inayatik lain. Anay ko. Ibagam ni Sardeng ko numasaktan ka una. Saan? Sige lang, ituloy mo. Ilipas mo. Aglipas na nga doon. Sige. Patricia. Eko. Patricia. Anay ko. Nice to meet you, balasang ko, Patricia. Nice to meet you too, tita. Imbagman ta. Insurot na kanini, eko diti balay. Katinyam amo na kakanyak. Agyaman akmat tita. Tapi nasang baydak diti balayo. Eko. Agsingsingpet ka Saan mo nga luklukwen ni Patricia? Saan to, mama? Saan mo nga tultulatin ni Manong mo? Apay ni Manong na, tita. Ay, awan, balasang ko. Saan ko to aramiden di, dagiti, makapasakit keng kuana, mama. Ti kinagpaiswan na. Nulaki di makaturpos kami ton kay ni Patricia. Kaya maadaan kami ti natalagad ka trabaho mi. Kaya't minton ti agkalaysa. Talaga? Kasta ka di balasan ko? Uwen, tita. Nagtulagan mi daytan kini Eko. Kit nasaya at ano kasta. Nasaya at no itapay laeng kita plan-plan men yung dagitan. May lang nga semester rin. Graduar ka itong aduan. Kat sika, Patricia. Kunam nga, ada planom nga sumarak iti medical school. Yes, tita. Kaya't ngamin da, mami kan daddy nga, agbalinak nga kaskadakwada nga, doktor. Doktor ken doktora, ti mother ken father mo. Wen, tita, ada bukod mi nga clinic di tilawag. Nasaya at no kasta, iha. Eko adda nga alagaam ni Patricia, ket ne, kababa ini ti pamilya na. Edukado ta. Professional gayam iti pamilya, iti girlfriend mo. Wen mama, awan ti pagdanagam. Dapat gayam bisita tayo. Manong Mikael. Sino na iti napinta sa balasang? Ni Patricia. Girlfriend ko, Manong. Ay, hello, Manong. Hello, ading ko. Kita naragsakak at damat layangan girlfriend ni ading ko. Ay ko, nakajackpot ka. Oy, si Mikael, tinadaman ng bagbagamon. Api ni mama. Kit ko lang mo't nga maamamo, tiagbalin to nga ipag ko siya gayam ni Mikael, ading. Ay, Patricia, Manong. Nice to meet you, Nice to meet you to, Manong. Pasensya ka kin Manong kon. Apay, awan met ti madingay naramid na. At ngamin lukluko na nunduduma, nakantsaw.
O, panawag kay Pengarod. O, eko, ading ko. Congrats O. Pasensya ka na. Kankantsawan na kami ni di. Itakla kami nga nagkanobya. Kat idi isakbay nga nagbalin nga data. Panay ti kantsaw na kanyak. Okay la kanyak. Amok bita sakyan digiti kantsaw ti asin numan dita. Kaya't ko unay nga ma'am amo ti pamilyam. Ket adan tumet gundaway na nga iyam amukan tumet iti pamilya. O nakitam eko seryoso ni Patricia ken ka. Saan ka ngaglukluko? Santo ko nakmat mama. Nagkulit ni mama. Akidi bagbak langin ka Taamangan numaylawan ka. Amangan no isukat mo to ni Patricia. Santo nga mapasamag deta mama. Gaputa ipatpatig ko unay ni Patricia. Akit nasaya to kasta. Naragsakak para kada kayo anak ko. Ma, adakon. Nasaya to kasta barok. Well, ma. Di manong gayam. Ay, tsaka mo. Adal siguro di silid na. Apay. Ipulang ko dati titulbek ti motor na. Binulod ko ngamin. Tanapanak nagpasya rin balay da Patricia. Ited mo lang tadita. Ay, kanya ako. Tasaktot mang teden. Dati imbagak king kaada ka di. Dama. Dito eh. Dagiti agas nga kinid daw mo. Nagsaya atin no kasta. No kasta. Talagang agipad-padawat dat agas. Da Patricia? Uwan ma. Ada ngamin klinik da saan ka di. Ket ado dagiti libre nga agas da sadyay. Ket no agkidawak ken ni Patricia. Okay lang, mangtedmet no ka. Kasi ikan naman digiti kabagyan da. Ikan naman digiti gagayim da, no kid daw da. Ado da ito Nangina da ito nung gatangim iti parmasya. Awan ti anyaman na kanu mama. Agtumar kay nga ro din, nilagay tinaskin nga tumarin nyo. Alagyaman na kanu kasta. Imbag ka pa'y nagkanobya ka, adapay pa kairanudan. Mangted pa'y ti libre nga agas. Uwan nga ron na, mama, nagasatak nga ron kini Patricia. Iso nga, sa anak to nga agaramid idibanag nga pakaluksawan na kanya. Nga pakadadaelan ti relasyon mi. Kataramidik ti amin. Tapno no, agtali na iti panagayat na kanya. Uwen barok, dahi tati aramidem. Rumbeng na laeng nga ipateg mo, tinobyam. Kat saan mo to nga pagaramidan iti dakes? Saan mo to nga luklukwen? Saan mo to nga pasakitan tinakam na? Ken saan mo to nga tultuladen ni manong mo nga Mikel? Nga pagayaman na ladig iti babae. Awan ti pagdanaga mama. Saan to pulos ang mapasamak dayta? Alakit na sayat Eko barok. Eko, ading ko. Mabit lang manong. Apay ka di. Apay tugtog ka manong. Kun apay kas tatilangam. Sumurang kakman dito eh. Adabag saritaan dading ko. Apay manong. Basta. Dakit ang mangig ni mama ti pagsaritaan ta. Anya ka dito chay. Saan ka di nga? Ikam ti agas ni mama. Padawatan na ka ni Patricia. Uwan. Gaputa, nagsakit ti ulo ni mama. Ken, dadati, Diyan mo, anya di sakit na. Basta insurat na kanyak di kiti agas nga masapul na. Kita di mawatakin ni Patricia nang tidmet. Taado di istak da nga agas iji klinik da kiti nadakkel na. Nasayat no kasta. Ading ko, dadakkel na problema. Anya nga problema manong? Kwa. Sigalayan ti ambok nga pagpatulungak. Mabaling ka di nga awagam ni Patricia ta dumawat ka ti agas. Agas? Para kanino?
Sino ti ag tumarti agas? Siyak kumaading ko. Anya? Apay manong? Anya ti sakit mo? Di ka pala mabang gumatang ita butika. O ita parmasya. Uno dita store. Adamat lakod ng agas no ka. Anya ka di masapol mo. Para sakit ti ulo, pasakit ti ngipin, sakit ti bagi, gurigor, trangkaso. Uno, ag sakit ka dit ngipin mo. Saan? Saan ading ko? Ken saan nga mabalin nga sa anak nga basta-basta makagatang iti parmasya di nga agas. Anya nga agas nga ron? Ibagaman no. Anya. Damagi man no. Mabalin ka nga dumawat iti anya manong. Baka may tadatulong manong Tulo? Awan tulo ka din ko. Nadalusak. Anya? Nadalus di kiti babaik. Sa anak nga mang chichik si ti GRO no pukpuk no puta. Anya nga ro ti sakit mo manong. No saan nga steady no tulo. Anya nga ro ti aga sa masapul mo nga. Saan mo nga basta-basta magatang iti parmasya. Dito ni. Dito ti text da kanyak nga gatangan. Jak mat makagatang kahit nga maamonda. Nga anya nga manong anya data anya ka di nga agas data. Ito. Cytotech. Para anya ka dito ta Cytotech. Sa mo ibagbaga kay mama Sa mo ibagbaga uri asin numan. Anya ka dito ta. Basta sa mo na ta maamuyanin. Madi naskan nga amoy kamano. Kababain mo't kini Patricia no dumawat ak ti Cytotech. Ganjak ba't amo? Baka ibagana naman para kanyak. Saan? Basta ibagam tulatan nga para itigayim mo. Sa amoy bagbaga nga para kanyak Masapul ko launay amin, ading ko. Mangala ka iti, uray, mangala ka, makadawat ka nga ta, uray, 5. Tapno sigurado. 5 nga tableta. Sigurado. Ibagam pa paraan niya data mano. Basta ibagam to. Nay, inakon. Nay. Namnamaig data Laglagi pem. Dakkel ti utang nga na yung bag nga nakin mo kanyak. Kung saan nga gapoy ti motor ko nga binulbulod mo, saan mo ko mga nagbalin nga nobyan ni Patricia. So ambot wala nga hindi na pang kayo nagde-date. Kaya hindi binulbulod mo. Basta, itatak lang mat agkid daw keng kaating ko. Emergency dito, nasisita dito. Nasisita nga saan nga maamonti sa bali. Nang runa kini mama. Basta. Da kailangan yung tinamnamak. Da kayo kini Patricia. Basta masapol ko ti 5 nga Cytotech. Tapos sigurado. Sigurado nga. Basta. Nakon. Namnamag data Naglagi pem. Dagiti pa ng bulbulod mo ta motor ko nga puraw. Sige manong. Unayin. Paraan niya nga taday jay. Kitaik man. I-search ko man ti Google. Cytotech. Paraan niya nga taday ito Unday tan. Pagparegreg mo dito Pagpaikat ti sikog. Ni apay. Nakasikog na ta ni Manong Mikil. Ket panggep da nga paregreg ti sikog. Dati nasikugan na. Madi Dakes ti agparegreg iti sikog. Basol iti Diyos dayta. Ket no dumawatak ti Cytotech kendi Patricia. Amangan no kaguranak. Amangan no maluksaw. No apay nga. Api nga, pimayagak nga. Nga paregreg ni Manong ti sikog na no bilang laeng. Anya nga tangor ti aramidi kaya? Si di rin nakmat ni Manong gaputi panang papabulod na motor na nga puraw kanya. Nung madyak dumawat, baka kit no kaguranak ni Manong Mikil. Diyos ko, anya dahito nga problema ko.
Agsuratak man laki ni kasin yung tabaring no mabala ka dadak dagiti viewers na. Dumawatak natat sa itotek kini Patricia. Tapno matulungak. Tapno masolbar ti problema ni Manong Mikel. Agim baka kaguranak. Wenno saan latan. Ure kaguranak ni Manong kon. Angim isidir ng tumot kanyak dagiti panang ipapabulod na kanyak ti motor na. Kano agsweldo ket dumawdako tak pa iti allowance ko ken kuana. Apo Diyos ko, nagrigat mo dito yan. Iti agdama kasin yung kulkulitan nak ni Manong Mikel. Anya, adan. Awang pa'y Manong, naguri ka ta. Tsumemtsempo pa'y laeng. Kun naklaeng ken ni Manong Mikel, gaputas saan ko pa'y pulos nga naibaga ken ni Patricia, dayta nga kid dawen ni Manong Mikel nga agas. Tama amaka kasin yung nga no dumawatak iti kasta nga agas ken ni Patricia. Amangan no bumabati pa nagkita na kanyak. Amangan no panunuten na nga dakes ak atao. Tapalubusak ti kabsat ko nga agaramid iti dakes nga maikanliwas iti pagayatan ti Diyos. Tano bilang laeng makadawatak. Ikak ni Manong iti agas nga pagparegreg iti sikog ti babae. Di kad karaman nakmet nga nagbasol. Dahil iti launa iti pakaburi-buriburan ti panunot ko kasin yung mapressure ak pekid din. Tadagdagan nak ni Manong Mikel. Bala ka dandak man kasi no da kayo man ti adda iti sitwasyon ko anya ti aramidin nyo. Tulungak ka di ti kabsat ko ngagproblema no pay dakes deti wagas nga aramidin na. Wenno bay aklatan ti kabsat ko makaamuisunan iti problema na ureguraen na tinasisita sa anak nga makaaramid iti dakes ken ti pangguraan to kanyak ti babae nga ipatpateg ko. Kadi yun na kundi agyaman kadag iti makaited iti balakad kanyak amang lawlawag ti panunot kong agdesisyon ken nangrunang agyaman na ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag kadati nga pakasaritaan. At sabi ko kamaudyanan na no anya ti usto ken isunto ti surutek ken aramidek. Sabi ko damit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak na din ngayon ken nagbuya, dati nga imburay ko nga pakasaritaang. More power to your program and God bless everyone. Tuyagyaman na pagayam mo, Echo, iti Lawag City.